Sadari nu maotnya, ku aing dijemput ya. Mana nu maot? Hei, kamu lagi apa kamu, hei? Mau mati nggak? Hei. Itu budak ngalah lompat, kok aing diberi duit. Kampret. Ben, udah kamar anak nyari amatnya ya. Itu nyaho ya. Jaram pling asal teh. Jaram pling. Coba orangnya kan borok ya. Hayu buru. Hayu buru. Hayu gas. Ikut dong minuman can ka bawang ya. Oh, buru. Go. Nah, tempo itu si Sahre. Mana? Nah, itu tuh kerjeng awewe duaan gitu. Jeung awewe. Yung, cager deh. Alhamdulillah. Cager. Jeung awewe deh sia. Sia hebat amat, Rel. Ya. Boga awewe dua kieu bori kur. Senang-senang sia. Bagi jomblo ieu. Ih, geuning awewe marahin kieu geuning. Orang nu keren can pernah banyak ngaranna kostumnya. Naon eta merekna? Kuno gitu. Sia mau awewe ti mana ya, Rel? Biasa. Teh, meunang meureun kenalan mah. Boleh gak? Kok senyum sih? Ya udah, namanya siapa? Fitri. Nama aku Abdul ya. Kamu kenalan. Minang saha? Fitri. Namanya aja jodohmu. Kecantik. Geus deh tong lila-lila teuing. Apa jomblo baturan ayu. Cing we. Itu budaknya hebat yang awewe. Ban hebat ya awe sabar. Ya, serius. Aing geus monyet dah. Aing anyar kenalan. Kunaon, Wak? Kenal. Maksudna naon? Biasa. Tadi mah urang karek salaman cenah kenalan lah tuh. Kenalan tuh kenalan. Sangar anak. Fitri. Fitri. Oh iya, Bayu. Sangar anak. Oh, Bayu. Ari ka aing teh gitu. Salaman. Ayo. Kain gen. Maksudna tah. Tulisan teh nah. Mang, udah didaringnya aja mah gelo. Itu budak aing naon itu? Gugorokeun gitu. Mah, Aing bisa galok. Naik lagi ya, Mas? Wah. Mah coba. Belum mentah budaknya. Ya, nginum lah. Saya 2.000, saya 5.000, ayo dibeli, ayo dibeli, ayo bro. Rame amat ya itu. Kau yang ganggu, ganggu baik. Itu jelma, kunci ini enggak? Iya. Jelma gelo nih. Oke. Tahu kan mau itu kunci mah? Karubur Marsya. Hidup ken. Bor siapa aing. Stres. Sadeng dah. Goblok aing diuk malah kalabur.